Njihova gnezda so velika za 3 ali 4 nogometne žoge, množijo se hitreje kot kadarkoli prej. Vzhod Hrvaške se spopada z invazijo sršenov in gnezd ne uničujte sami, ampak pokličite nas, tako pozivajo strokovnjaki. Lovci na sršene so samo v Bjelovarju v zadnjih 3 tednih posredovali 30-krat. Do konca meseca jih čaka še vsaj 40 intervencij. Porast števila sršenov, ki so dejavni vse do konca jeseni, stroka pripisuje visokim temperaturam. Zdravniki pa opozarjajo na posebno previdnost pri ljudeh, ki dobijo alergijsko reakcijo na pik. Denis Čulum. Bjelovarčan Miroslav je na podstrešju svoje hiše pričakoval nepovabljene goste, a vseeno osupnil nad njihovo številčnostjo. Evo, tu su se sakrili. Pred 2 tjedna je zet primijetio da stršnjari uletavaju u kuću. Prvo su ga u WC-u našli, poslije je uletio i u sobu. Onda smo gledali gore na dimnjak i vidjeli smo da lete oko dimnjaka i znali smo da su si napravili gnjezdo. Sanitarne tehnike na vzhodu Hrvaške zaradi obilice dela kličejo kar lovci na sršene. Pa ove godine ima jako puno stršljena, ljudi zovu sve više i više, očekujemo još veću najezdu stršljena, pošto su temperature dosta velike, imali smo gnjezda veličine po 3-4 nogometne lopte, to je znači jedno jako veliko gnjezdo. Sršeni si gnezda ustvarjajo zelo premišljeno, tam, kjer so sami. Če pičijo, takoj začnemo hladiti prizadeto mesto, poudarja Miroslav, ki je neprijetno bližnje srečanje z žuželko doživel pred 5 leti. Normalno da nije svejedno. Tu su još i unuci koji moraš paziti, a još i kćer koja je alergična na uvode. Prav alergiki so najbolj dovzetni za najhujši scenarij, če ni pravočasnega ukrepanja. Nažalost, u nekim slučajevima obud stršljena može biti i smrtonosan. Preporuka definitivno je da nas nazovu, nikakvo paničarenje, ali definitivno da sami ne pokušavaju ukloniti, jer kažem, to zna biti dosta opasno. Kot kaže, Hrvati na svete upoštevajo. Evo, Zavod za javno zdravstvo krajem 7. mjeseca već je počeo bilježiti dodatne pozive, a evo u zadnjih tjedan dana imamo do 3 do 5 intervencija dnevno. Što se tiče tih suzbijanja, Zavod to naplaćuje, tako da je to usluga koja se plaća, jer evo, radi se trenutno o poslu koji je evo, i opasan i nije lako izvediv. Do konca avgusta jih čaka še vsaj 40 intervencij, narava pa bo sršene pregnala s padcem temperatur konec jeseni.